Kadon ka kenhuan haplangkan shi ka bala persyang banyang hala ke jongki kejat ban penmi usla sha ubala khle lang bat usla so jo bat usla terpat. Ka sha ka bami na uni usla sha omtang baka compare henry ke yarap ru ha ka bajar ho ne habasat rendang. Kashnong plangkan shi kadon ha Southwest Khas Hills District ka bajangai kumba 4 kilometer na mau kurwat. Ban kintiu ya kayo kakot na kaspak mariang kabaladon hakani katan ka kenhuan kinong shnong ka shnong plangkan shi kila tawi ka kenhuan shi benta ban kershan ban penmi jing mentoy. Kidon kumba shi pongut kinong shnong ki balarai ban tawi ka kenhuan ka bala ai kerteng ka dong rewar spice na ka benta ban pentelon ya kani ka jing tmu. Kawai na kidukat gani ka kenhuan ka kompensai lien no riang galaya tu ba kidukat jeng gani ka kenhuan kala yo ru ya ka jing ai jing hikai na katnat sarkar halot gani ka benta bat menta kila penkre ban penyat yo uni uslasha. Yo uni uslasha la song bat penwandor bha ha ka ba itenat bat ki brio ki bayo mat bandi na uni uslasha kin syami ka jing mat ka jing bang ringkat ka jing smai ubi ka ba compare. Kecil ni sana de kentam ka kamera mar i kini ki selasi untuk kini ki selat terpat los jauh uyat ha lawan ki berma baru ni sa pen ni Aisyah bacina ki dokter menin ki wan sana ni la don selas jauh ni pakai kuning Aisyah ki bar ki yang ba ulang ubas deh kamera yang sistem ro Arab ba da set khnong ro lapor khnong ajar kha sit kuntur mi ai beda une unang baki kini ki buang na syala menen baki wan ai training tino slasha mi sukla slasha tambah mentang 4 pelat namar mi reng 4 iya biang ikut kesla rak kitiar tambah mentak yang 4 iya namar 4 lak ban ayu am ngi syuthet na ya tambah ngi syuthet na selang tambah ngi thet slasha kasi dengan sesu nilai ya praktis ba biang na ulai unus slasha bat unus slasha jauh unus slasha jauh takini bangilak keran ini takini kislah terpat ka jing biang le jing bes bah asyik shadoda da shasal ai tang une tang unus slasha jauh syubat dik nang liap terlat tak sha akan huan jengi bang ni dang dep ai hapo office kadai ka angka dong rewar spice ni ai ketan marngi ka grup jengi ngel nang ya pam grup ni dang 4 dap pikir keslah ni dang syuya kila pa na apes gen sawana syai tulong dikat yang ka grup aba ki dan arngot uwei presiden udah bari ban nang marngar tas keteri ka nas putih ni le ki dikat